Maya pa sisilimpu kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngining kapiesta ning pamanaluwa na aske ning Ginoo. Pagkabe tala po king kaya katang kapag masusyan, kin Santa Misa rin makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki, Richard and Chona Yumul, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandria, ating sablang kaladwa king purgatorio. Inkia katamo pong midawon kin sakripisyo ng banal na misa, Ireverendo Padre Emil Pigiao. Bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, usalaning yatu, pangkaya mo kana papatutu. Kilagyuning ikpaampoy anak, ampoy banal Espiritu. Amen. Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka antimurin. Punti-punta mo, bang kita mo pagselebran tayo, ang kapiestanan ng pamanalawa na aske ng Ginoo. Sisyantalang ginatang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ting mapilan ka ring apostoli kit dakang, kingkihang ligaya at pesong nangan dakalub, uyab naniti, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Yesus, singig pa sinabi na tungkol keka iting kanakong anak, apakamalang ko, pakirandaman niya, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, maya para kaya kami nga tsukaketi kaya bemo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayapayang totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing tao, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka payapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas banwa. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami king maligaya ng pamanaliwa as kay Kristong kayang anak, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi kapamalataan ing kay kang pamagpatibe,
king pamitutuda, rin kay kang propeta. At papakit mo kay kami, hiningning pakamalan mga anak, kabang pakirandaman kami, king siwala ning king anak, sa upan mo kay sana maging talapagmana ning alang anggang biye, kambena, uling mabibiyang at magari, manggamang king alang angga. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Daniel. Kapang magumasid ko, king tronong luklukan may bilila king lugal. Linuklukya itang metong aating maragulaketwan, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imalana, at ing buwak na busilak anting bulbul ning tupa. Mitatawiya ing trono na, ang makabili kareng milalablab aparugang, at ing metong amamagos anting batis a api, lulwal kareti. Ating libo-libong tao ka rin, ban magsilbi keya, at milyon-milyon la naman, ding tawong pakatalakad, kingarapana. Ing piyamanwan kingusgado migmula, at ding libro mibuklatla. Kaniting malikmatang ikit ko, king kiakabaning bengi, ikit ke ing metong abalamo tao. Lalapitan ako, makapadurot ya king biga, at mintaya ketang mabibiyek king kapilan paman, at may pakilala ya keya. May pagkaluban yang kayupayan, dangalan at upayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suywande. Ingkeyang kayo pa yan, manatili king kapilan paman, at ingkayariana, eya, miwakasan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya, o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula kongan. Ing biga at dulong, ilang piblas na. Manalumpakan king matulid at alang pamangabiran, ing pamag-ari na. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Malasol lang anting kandila ring bundok, kingarapan ning Ginoo ning meto sikluban. Ing kaya kang katuliran, papasyag ning banwa. Sablang bansa, akakit da, ing kayang ligaya. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ginong mayupayang tutu, ari na ka ning mabilog ayato. May git ka karing sablang Diyos, ae tutu. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat, San Pedro. Kapatad, king pamihayagmi kaya kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya ng ginutang Heso Kristo, kaya kami menalig, karing salitang tigawa, karing sariliming mata, ikit mi ing kayang ligaya. At siyo kaya karin, inyang dininaning dangal at kaligayan ning Diyos igpa. Inyang siwala miras kaya, iba't king kakatas-katasan, aligaya ning banwa, at nga nang sinabi. Iti yaing sarili kong anak,
apakamalan, kaya tutukong mi pamatulan. Ikami mismo, dimdamiya, iting siwalang minibatan banwa, uling kayabe na kami, kaya taking banal na bundok. Inya, lalo keng makasiguro, king sasabihan ding propeta, eyo sisyan, nung may karamdam kayong masalese kaniti. Uling may ngaring metong asulong saslag kaya kayo, busal ning karalumduman, ang gaking mas pakya, king alaya, ingal doning gino, asun lagya, karing pusuyo, ing tala ning munag. Amano ning gino. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Aleluya, aleluya. Itiya ing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman ye. Hinggino manatili kaya kayo. At kaya ka, Pama sa aking maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, ti kinalang minukyat Jesus, ti Pedro, Juan at Santiago, kimbundok bang manalangin. Kabang manalangin niya, may naliwaya, aske, ating kayang lupa, ating imalana, meging makasiloy a puti. Kabudabod ating adwa katao, amayakit kasabi na, deti ila di Moises ang Elias. Makapiblas la, kingi mo nanong kaligayan, at kasabi re Jesus, pisabianda king tungkol king malapit ng pamanupad, king para sa ng Diyos, king kapamilataning pangamate na karing Jerusalem. Matutod lang mayaman di Pedro at ing kayabe na dapat mikising la at ikit da ing kaligayan ng Jesus ang poring adwa kataong makatalakad kayabe na. Inyang lalakwan dani Jesus ding adwa katao kanang Pedro kaya. Maestro, mayap ing keti pa tapa mo. Gawa king along tolda, metong para keka, metong para kang Moises at metong para kang Elias. Tunerang balo ing kairelang sasabihan. Kabang magsalitaya, palintoya ing metong abiga, lilungan nala, mitakutan la ring alagad ninyang mituloy sa karela ing biga, at ing metong siwala ibat king biga, sinabi na, iting anak ko, ing kanakong pinili, pakirandaman niya. Inyang tinok nang neng migsalita, ing siwala, ikindeng magdalidili Jesus, linihim dareng alagad, ing bagay milyari, at alalang sebyanan, inuman, king panawuna ita, dikil king ikit da. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya pasisilim po kaya kayungan, at itamo po, pagselebran tayo ngining aldongay ti, ing kapiestana, ning pamaniliwana, aske ning Ginoo, o the Feast of the Transfiguration. Words of encouragement o amanong papasikan alub. At yung pong dating metong commercial,
meto nga pong commercial ng instant noodles. Kaya kalingwan itang commercial ita, uling iti tungkol ya king amanong pampasikan loob. At pong metong anak, iya may kapag try out siya king basketball. Pero, kay ba't nang may kipag-try out, minuli ang kikyak. At kay ba't kanita, nga nang sinong mong nakang mana. O, 10 lang ang kinuha, pang number 11 ako. Sinabi na pong mana, bangay masira loob, nga na, o, sinabi na nga na, never say die, for tomorrow is another day. Ka masisira loob, huling bukas, aliwane namang aldo. Nga na, at pepa kanane ning ima, ininganak, ketang noodle sa linuto na. At pepa kidegat ang komersal, ining anak ay ti, iya may kipaglaban niya king oratorical contest. At iya, sinambut niya. Nanumburi ng sabyan niti, ining ima, agyang pong mesiraya lubingin ng anak, pero kitang kayang amano, iti pepasik na nga ne. Kaya katang ebanghelyo ngeni, bakit kaya yung ginutang Yesu Kristo, iya may naliwaya anyo? Bakit ya kaya may naliwaya aske? Nano po, ing milyari. Bangkanita, intindihan tayong masalese, yung kakatami yung ebanghelyo, ing papunta na Jerusalem. Patse po mama sa atang Bible, patse sinabi na ing papunta ya Jerusalem, nano yung kayang Jerusalem? Ing yan Jerusalem, may mo kabud metong ordinaryong lugar para manaral. O kaya, ordinaryong lugar para mamasyal. Nune para kaya, impong Jerusalem, iti yapin niya yung lugar na ningkayang misteryo paskwal. Ningkayang kasakitan, ningkayang kamatayan, ningkayang pamaydubling mebye. Kaya po kitang karelang pamaglakad ay ta, mabaya lapanan daman. Aliwa mo iya, pati rin kayang apostol, uling baluda nung naring dasnanda king Jerusalem. Kaya ila po, meniklaking metong abundok, ating ginuka rin niya may nalangin. Kabang niya manalangin niya ng milyari, o kabudabud, may naliwaya aske, ing lupa na sinlagya, ating imana na maging makasiloya, king puti. O, bakit? Kasi ating may kipagsalita kaya. At nino rin may kipagsalita kaya? I Moises, ampo Elias. Nino rin pong Elias, ampo Moises. Deti po ilapin po rin hero na ning Old Testament. Bakit? Moises, iya po ing magdalang batas. At Elias, yapin niya ing magdala king sulat na ring propeta. Kaya rin nga duwang areti, ila po migsalita tungkol king panyatang ng Mesiya, yapin niyang ginutang Yesu Kristo. Niyang ikit dala, reatilo rin nga duwang areti, makipagsalita la kang Isus. Iti, metong yang uring pampasikan loob. At kadwa, bakit mesikan lalo? Uling atin lang dimdam. Nanong dimdam da? King siwala, ibat king biga. Lilunga na laning biga, at kanita yung metong siwala, meramdam ya, at nga nang sinabi, iting anak ko, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Bakit pakiramdaman niya? Uling ding amano na, deti, pampasikan lalub. Actually po yung transfiguration, mo po kabut, para king ginu, bangkanita, manaliwaya aske. Noon na yung transfiguration, iti para karenya mo ng kayang apostol. Parentiki na. Mekad, in transfiguration, kay katamuya mo naman. Uling karetang amanong pampasikan lug. Ngayon panahon tamo po ngeni, karakal pong amanong makasiralob. Karena mong aldoldo tamong conversation. O karakalapan pasiralob.
potang indredos da ka, potang siranda ka, o potang panagkasanda ka. Amano lareti, pero makasira lalo. O kaya po, kinamo pong social media, karakal pong amanong makasirang social media, reni pong kikatang bashers, din kikatamong trolls, ang portang kikatamong negative comments, o ken pong mainstream media, pota pong manlalbek ang balita, tala natang maselese balita ngayon o krimen, patayan, rape, o pamagloko, o malapanyalwan, mata sa o presyo ng gasolina, o masakit ng biye. Yan ang kaya rin pong pampainala loob kay katamo. Pero nanong pampasikan loob? Kasanting na po ning sinabi na ning biga, oy ning tunay kung anak kapakamalan, pakiramdaman niye. Kanino ta kaya makiramdam? Kareng amanong makasira loob? O kareng amanong pampasikan loob? At din pampasikan loob, ilapin mismo rin amano na ning Ginoo. Ato ka rin talakit din amano ning Ginoo, king Santa Misa, kareng Ebanghelyo, o kaya po kareng salitang ababasa tamo, king Bible. Kaya kasanting siguro, pag umpisan tayo pa yung aldo tamo, impantunan tamo, alway tangamanong makasira loob, panagkas, endredos, kasiran, o nanoretang yung masanting nga pakirandaman, noon kagising tapa mo, kita mo, o pakirandaman tani nga mano ng Diyos. Basan tani nga mano ng Diyos. Uling nga mano ng Diyos ay deti po amano lang ibat kaya. At yan mismo, pasik na nga nakatamo, loob. Talakad tamo po. Pakamalong kapatad, kaniting okasyon ning maligayang pamagpasusyan, marap taking kakatang kapatad, di Jesus, adwan takeya, ingaliwa na kataas ke at ngatang manalangin kaya Ginong Jesus, ialiwa mo kami aske. Ulitan tayo po. Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Para kang Papa Leo, 14, at ding sablang obispo, ipagkalub mong mibayo aske, ing panlubdang pangataw, banketo king karelang pangataw, atuklasan mi ing kekang panga-Diyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo Jesus, kay aliwa mo aske. kami aske. Para king pakamalan ming labuad, ibiya mo sa kami ing tetagan, mibayo kin tutunang matsurang aske pinansyal, political at panlipunan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Para ka ring sablang tao, ipagkalub mong ibayo mo aske ring keking be, anti mo ing depatan mo, kari Maria, Magdalena, Mateo at Zaccheo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo kay Jesus, aske. aliwa mo kami aske. Para ka ring sablang malungkot, ipagkalub mong mabiyasa king mirake, pante-pante, karing sablang mayap, abage, lelangan mo, banding sablang lupa, magbayula aske, king tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Para kekengang makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayupayang Eucharistia, baywano saring puso at lupa mi, ban parati miyang apakit ing dibinong mong figura, karing paraming tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Para king kapasalamatan ng Richard Chona Yumul, nimpa agapitoong. Para king kaladwa ng Jose Roman Sr., Jr., Antonio Eliminada, Juanita Hampoy Aliandra, panalangin tala king Ginoo. Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Ito ang tamo pong ining kikatamong sariling kapagnasan. Ipagkalo mo, Ginoong ibaya mo kami, esken, timurin din kay kaming biye, at din kay kaming kilos, bangketa, agyaman kita king yato aklosan daka, akawagi si kang babibiyat magari, manggamang kingalanganga,
Amen. Purihin Diyos, mete sa kluban, kaya kang kaya panting meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye, may purihin Diyos kapilan man. Purihin Diyos, mete sa kluban, kaya kang kaya panting meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Manalangin, kayo kapatid, ng kakatamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming biglalang kapamilatan daring pamaniliwanas ke, ng kayang anak, papagbanalan mo reting kaya kami ngayon, at kapamilataning maslag ng ligaya, ikabos mo kami karing kayang kasalanan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi ake kayo. At kaya ka, Itasulareng pusuyo. makatas na la, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iting karapat dapat at matuloy. Karapat dapat at matuliting pasalamatan na kang paratit numan ka rin. O ikpa Diyos sa langang gatlubos mayupaya. Piapakiting kayang ligaya karing alagad na at pasignagan mo loob. Marap king iskandalo ng krus ing ligaya na sinlag king metong katawan akalupa ning kaya kami. Pangipakit na ing Santa Iglesia ing katawan ng Kristo. Minsan na yaldo mi rakayanan la king kaya kang ligaya. King kaya kay nga lang kayang gana na tula pakablas mi kaya ka ing yato ing dalit ning anghel karing king banwa. Kabang poporian da nga lang tuknang ing kayang ligaya at ngaming sasabi, Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa at inyato kikayang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya daratang king lagyo ni Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Siglawod kayo po. Tunay kaping banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo, may papagbanalan mo lareting ngayon, king ambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, pirasone, binyene ka rin kayang disipulos, at nga na, pananyiti kayong anat kananye, iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat keka, pinyeneng kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunanyiti kayungan at minumko kaniti, king kalis yung kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, dapten yuti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan, I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Yang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraw mi keka, iting tinapi ning biyang poing kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, king papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka.
Papagkumbabami mo namang pagamwa mo, ni kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato bang bingan na piking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, kaya sablang pari ang pong diakono, kanakan mula naman din kapatid ming pepainawan at manenay subling miye, ang pore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, kaon mo kami ngan karapat dapat magkamit king bilang hangga, bangkayabe ng Maria Imbirhening Doon Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong, kikang anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang maypayang tutu, kagumning banalay Espiritu. Papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Ngayon po manalangin tangmit mong kapanaligan ng lugod tingig pa, karenga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipami at sukabanwa. Ipami at sukabanwa. Bisambanyin lagyo mo. Datang kaya kami ikayarian mo. Ipamintuan ilog mo ket isulip antibanwa. Ikakanan mi king aldo, ibiyem kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami rin sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mangayam kaya pa'y saul kintukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Kabus mo kami o Ginoo kay sablang marok, malugod mga ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabasing kasalanan, at mirigtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kaya ka, ikayarian, at ikayapayan, at ligaya, manggaman, king alananga. O Ginoo mi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo. Hemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sarang manatili kaya kayungan. At kaya ka, Bakit antimuro. tamo po ngining mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapot yagkas may amano mo, kumayap na Taon ako. at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Tawa ng Kristo.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pilalag mo yung tunay ng ningning Kristo, king ligaya ng kayang pamaniliwas ke. Mananasana ng pamangan at tatanggapan mi iba't banwa alilanag kay king kayang wangis. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, anti mo Bendisyonan na kayo rin. ng Diyos. May paing tutuing igpam. Puing anak, ang puing banal na Espiritu. Amen. Isa midawne, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya, pabengi po kaya kayong